Bokajan Karbi Club ningkan phokep ki chok katalon pon. Lason si pinini phain kora ki thom ningkan suri ni rain kora pli phom kuru arni lakhan kora si Borjan constituency ka parlo Bokajan town adong head rongan thera rongalong Bokajan Karbi Club ningkan phokep ki chok sertalin kar cho jai mek ke paman pon. Lapen labang so jai mek kar cho pon chia phan pini lapen pinap ninia pharman si program committee atumpen pathik pon. Lapen pini ke jeng share ni laki Karbi Club anthem alun ponsi labang so sertalin kar cho jai mek abang ingpu ponno. Lapen adun thu Karbi Club President Secretary bang hiniari dengpen lama mate flag sitame ingthur ponno. Lapen adun thu Dr. Numar Mumin Deputy Speaker Assam Legislative Assembly ari dengpen sitame ningkan phokep ke chok anong ingpu ponno. Lapen Karbi Club amhang ki thek laki ni phain kora ki thom bosika cheklo ningkan suri crazer kebra proxy kebra plipusi nang pachini donno. Lapen pini labang so jai mek ke chengpen ke jut an amai chphem pu pon laki reception committee president bari mingti lapen sarlongkiri ingti Karbi Club secretary. Lapen an parta abari mate Bokajan Karbi Club founder Ramchandra ingti president lapen Tun Maipu Amar Singh ingti lapen Dhin Rimbang Papuram Be alang litung pen na joksi Chingki Chethan Chimum Pensing Bokajan Town nadung head apot Brongru lapen Jutang Anathu Sidame Kapaprang dun jibu pen na jok Bokajan Karbi Club Sengpon lapen wangbom si pining anke ningkan phokep nang choksi sertalin kar cho jai mek paman ponchia phan local EM Sorjorong Phar Art and Culture lapen Club President Secretary ke thekiding rong isi kato ka vechi don sarpensi labang so jai mek paman ponno. Lapen pinia pharmana phan laki do Charlie Klim Somar tumaphan art competition lapen ke sangkang rab pachipate nimarlia tumpen anparta khela dola sitame paman ponchi puta nang pachini don. Lapen pinaba pharmana phan chief guest ke chupapon laki KAC CM Dr. Tuliram Ronghang Borjan EM Sorjorong Phar Mukut Mahanta Bokajan lapen anparta MAC kadom terang pi surupathar lapen adun thu ajo lunkan amalina long kachupapon lunsepo binong timung rock rack lapen lunsepi ni tu timung pi atum sitame nang chitong lunji puta nang pachini don. Tangte reception committee mai phu bareming tialam thele langpon sina. Bokajan pen hempun ti report Karbi Anglong TV9 News. Tangte sa pini nang litum lakso program putha nang litum tangso dikhate. Kardom aprangsi Bokajan Karbi Club Sertalina Sengkan Katalon nili working president lapen pu Bokajan Karbi Club president Kensing Pangcho natu pan pachini ke lapo hilo je pining pe ningkan phokep aprang bosing ko ra ke thom ningkan harokre sirkebra troksir kera plia aningkan Baburam be tum kejapon pen Ramchandra ingtie phan Maipu lapen Amar Singh ingtie phan Chunbang arpu pek ponsi Bokajan Karbi Club Sengponlo lake Bokajanang bong kedo ronggak thera longsi Bokajan Karbi Club ahem ta kim ponlo lasi labangso Bokajan Karbi Club ke sengnang kot ke lapo heglo je halaso hut ronggak thera rong sengdet api 1968 komorong pia phan rongkang thir seng pondet aso alang lipan rong asar pek pondet ben phi riso yang tum kachingrum nangi jutang jubara putak chingbai chingsai ya phan isi ahem kedang sot pusi Bokajan Karbi Club laso amhang thek ponlo lasi labangso non wangbom pen Bokajan Karbi Club piningan geninkan phokep mate sertalen aninkan lo lasi la sertalen aninkan karcho ya phan dak itum tirikama me keseng pon lake itum IM Sorjorong Phar lake mai phuiglo lapen nili bari mingti lake working president glo lapen chunbang ke kene chesong belo lasi rap chunbang dolo lapen ladak itum joparni itum kacerak pacetu Bokajan Karbi Club president Kensing Pangcholo lapen chunbang salong kering tietum lapen ladak don mai pu sardili bedo lapen ladak dak nitum rongberong thak matela Bokajan Town Committee vice chairman Sundoring Tido
horen ning tido sare ning hido la pendak ni tum we kimi ki thurmi tum dak piroko amen birson pangcho tum hai tu nang charap cheto dun pensi pini labangso sayang ding chengpon lo pini labangso sayang ding lama kang thura sayang ding lo la pen la so prang bukayan kar biklab alun jir sar sudoring tipen ke tokpon nito phan nang hodai lo la so alun si nitum bukayan kar biklab en them ason si pini pen deng pon lo la so pena pi lamang turpon lo lamang turda pi itum cikimo lo laso tirim cikimo nili bari miti japon lo labang so long na sirap don lito makurusa mensing tok bi beparing tetong ciran lo labang so pi itum alabang so asimbon mate nikan phokep ke chop la bukan karbi club sertelen katalon asimbon laso simbon mate monumen labang ke itum local MLA Dr. Numol Momin mate deputy sikara Assam legislative assembly alang li ari deng pasi labang so itu pon niklo lapen labang so hong jai lake baburam be fansi panong poniglo lasi labang so hong jai bangke alang licor pitirong parpi ari deng pasi bangpu poniglo lasi non labang so pida lotang te itum dak we kimi atum dak kapatu pene doji karbi matela soalo tum dak kapatu dopo supin suna dopo lo charle somar aklim so tumpan dak drawing competition mate arjan ki hidopo lapen dak hirzir ke cepate dopo pini ajai megalong ke lapen mo ning kang sam ajo lotang te omor sing ti lunkan amalin dopon po labang so lunkan amalin ke alang lisupu mate jogoting ti apan alang lisi labang so lunkan amalin pu point po pini ajai meke lan melo lasi pena bajai mega bangke ladak dak bukayan karbi club mai phu barim chun bang barim to kar chodupon po lapen dak ronggang tirmate bukayan angkang karbi locha le somara tum pining high school living certificate higher secondary living laso living certificate BA MA mate labang so technical education peni nana so kachali laso ki unod tum pan karcho bi ponpo labang so pi baji ini apo radamai pidopo labang so radamai pilongke tum kachopapon alui sarpo lake tum kaching honai CM Dr. Tulian Ronghang chitong dungi po laso pathak EM dolok surjorong phardo po alang likela bukayan mate borjan MSc mate EM Karbinlo Thomas Council Art and Culture Department lo labang solong research talk bi education EM doji Mukut Mohanto EM Karbinlo Thomas County la pendak MSc bukayan MSc Madujor Dekal Pukon la pen suru mutar MSc sangpi kadongrong terang pe tum panta itun cho papondo la pen labang so along pen labang so rong pen itum ke thekeri mane khailok sakuri ke claim dam tum do rubira mingti do superintendent jail sonna takti la SDO mechanic sarsing thongbi penako alang lichor agriculture la so edio kabin killing pi la pen labang so rong pen nane lason kachongda dum tum do amentara me tunde do alang le tumta dak nang che tong nji pen labang so mai long itum dak EDC mate SDO civil kene bora kopia bora nko Debahuti Bora SCS mane SDO civil alang litana che tongji la pe SDPO Rustam Raj Bromo alang lipanda ka chopa pondo la sa alang tum nang che tong ni alam chak na che pidun la si nonan matke nang li tufan la si pachini pontek chalo kardom